Miyerkules ning kalabing anam a Domingo ning karaniwan na panahon talakatapot kanta tayong dalita pamukulat. Bale na pari, bale na hari, bansang iniwi, taong may pili, kayang kewani, busal na ningyatu, bangkaya mo niya, gana papatutu, king kayang daya, mewas melinis, king kasalanan at sablang dungis. Alaning yatu at kayang asin, yaing kayausan, yaing dikilan, bale na pari, bale na hari, bansang iniwi, taong may pili, kayang kewani, busal na ningyatu, bangkaya mo niya, gana papatutu. King lagyuning ipa ang paninganak ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili yakke kayungan. At kaya ka, antemurin. Kapatad adwan taking ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Ikang bigkalub pamangan king balayan mong atyo king desyerto, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang binye king talimhaga ning ortelanong sasalbag bini, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang mamantabi king panyulong mi king kasalpantayanan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan nakatamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, paradita namang manatiling tapat makiramdam kaya, angga king idala nakatamu king biye alanganga. Amen. Manalangin tamu. Kaniting bisaya betalak king kagatang panalangin, ting kapatad tamong magpasalamat, ting pamilya ng Catherine Joy Evangelista at antimurin, ting tinanggap regalo ning Biye, regalo ning Kebaitan, birthday blessings para king 95th birthday ng Praxedes Malonzo, at antimurin i Amil Kalma. Special intentions dari ding pamilya ng Edgardo at Roberto Enriquez. Pakipangaditala naman din kapatad tamong masakit, lalong-lalo na Nestor Sumang at ding Mayang Upie de Pasencia Batu at Fernando at ding sablang kaladwa king Purgatorio. O mayupayang tutuwa talanganggang Diyos, pepakit mo ing kekang ligaya king yato, patnubayan mo ing obra ning kekang iglesia, sa upan meng mipasyag king lagyo mo, manatili king kasalpantayanan at miyatad king kekang kaligtasan karing sablang tao. Itiyaduan mi king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kambem at ning Espiritu Santo, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Luklok tapot makiramdam king amano ning Ginoo.
Pamamasang ibat king libro ning Exodo. Ibat elim, biglak bela ring memalan ning Israel, at king 15 aldo na ning kadwang bulan, manibat kalitang meakola Ehipto, miras laking disyerto, na ning Sinai, at pilata na ning Elim at ning Sinai. Karingking disyerto, pawalangan bigreklamo kari Moises at Aaron. Ngara karela, maya panggisa na naking pemate, ning gidu karingking Ehipto. Karin makalukluk kami at makapangan kami at aliwakang pamangan hanggang bisa kami. Dapot ikayo, delayo kami keti king libutad na ning disyerdo, banpate nyo kami mo palang danok. Nga na ning ginukang Moises, pauran kong tinape ibat banwa para kaya kayungan. Sukat lang lagi aldoldoring tao at tumipon ketang sapat para king balang aldo. Ing antikaniting paralan, asubukan kula at akit ko nung balurang tukyan ing kanakong panabilin. King kana maaldo, sukat lang tumipon adwang ulit karakal kesa king titipunan da, aldoldo at sakara isadya iti. Nga ng Moises ka nga Aaron, sabihan mo king kabilugan abalayan, ing datang la at bakiyarap king ginu. Uling dimdam na ing karelang reklamo. Kabang magsalitaya i Aaron king kabilugan abalayan, melikid laban da king disyerto at kabudabud ing makasilo ng aslag ning kamalan ning ginu, mayakit busal ning biga. Nga na ning ginu kang Moises, dimdam ko ing reklamo daring Israelita. Sabihan mo karela king potang sisilim, manikwalang karning apanganda. At neng abak, mikaatin lang tinape hanggang bisala. Kanitara akilala, king ako, ing ginu, ing karelang Diyos. Inyang sisilim na, lintola ring dakal apugo, at alos tikpande ing kampo. At neng abak, ating ambon, king makapadurot king kampo. Inyang mawala ing ambon, ating melakwan king babo ning gabon, abalamu mapino, maimpis abalamu duman. Inyang ikid da itiring Israelita, erabalong sabyan nung nano ita, at ngara king metok at metong, nano iti, nga nang mekibat Moises karela. Itiya ing pamangan apikalub na kaya kayo, ning ginu, ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ing ginu, pikalubananong tinape, ibat banwa. Ing ginupig kalubanong tinape, ibat banwa. Si ari-ari ang penyubukan ing Diyos, king paman nyawad dang pamangan, akarelang kapad. Hangga king ing Diyos, lepas tanganan depa, ngara, agyo nakatawaring pakanan, keti king ilang. Ing ginupig kalubanong tinape, ibat banwa. Makanyan man ing ginu, minutos siya king biga, at inutos na lang mibuklat, dabis ing pamangan, abinya nakarela. Pepaychup na ing angin, ning alaslagan, at ing angin ning mauli, king uli na ning keyang upaya. Ing ginupig kalubanong tinape, ibat banwa. Ing pamangan para karela, anting alipugpog ng pepauran, at peparatang yang dakal aayop, akasig dakal ning balas. King pangpang ning dagat, pepagpanala, king pamag kampuanda, at makapadurot karing karelang tolda. Ing ginupig kalubanong tinape, ibat banwa talakad tapuban parangla ning maya pabalita. Alleluia, Alleluia, wikain mo poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ingino manatiliya ke kayo At kaya antimorin. pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. King Aldo muring ita, tinipaya king bale i Jesus at mintaya king pampang ning dagatan. Ilupungan dering dakalataw, inya sinakeya king metong nga bangka at karinya linuklok.
Ding tao pakatalakadla king pampang. Tiro na lang dakal abage king kapamilatan ding talimhaga. Atig metong ortelanong linwal ban salbag bini. King pamanyalbag na ating biningdig pa king leletalan. Tinatang laring ayop at tiktok dayti. Atin namang biningdig pa king mabato. Anong no may pismo ingabon. Sinibot agaditi dapat inyang mebilat king paliningaldo melanat uling malalam ayamut. Atin namang biningdig pa king busal ning dikot amasuksok. Melabong ing dikot at mesaul ing bini. Dapat ing biningdig pa king gabon amataba, tinubo at memunga. Ing aliwa tsa dinalan at ing aliwa tsa na mapulo at ing aliwa tsa 30 binutil. Itang ating pakiramdam, makiramdam niya. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, lukluk tapot makiramdam king homilyo. Maya pa abak po, Maya payabak po amo. minsan nating mengutang ka na ko. Wala mo apansinan ko, ika, ngara, o ba't panekang maghumili everyday kay misa mo. Dakal kasi karing pari ng ordinary days, nung maghumili laman, mga 3 sentences mo. After that, wala na. Yung ordinary days, ela makaing mag-prepare. Ela pamibuli para king may basang ebanghelyo o mumunang pamamasa. Ing pakibat ko po madalas siya pinini. Ko kasi milala ko pag-asa. Paniwalan ko at detang makiramdam mali ko po itang makiramdam mga tauli magbungaya kaya itang kanakong sinabi. Nung ko magsalita bilang pari, baka alang magbayo, alang manaliwa, king tao, lalong-lalo na adyang atlo lang sinimba, karetang atlo, at palang metong kareta, makabuklat niya puso, king ngamano na ni ngapong gino. O teko mo, mamye, magditak ka reflections tungkol king pamamasa. Nya, kususuko, agyang nang malyari. Agyang pang kabang maghumili ko, dening sisimba, susunduring tutudda. Ne, siyempre, marimla-rimlang eni. Lalong-lalo na, kung di pa lukluk ang manyaman kay luklukan mo, isunduming tutud mo Okay mo, ngako. At least they are sleeping with the Lord. Iting ka na akong panlalawi. Even though sometimes bala mo, era daramdamaning sasabyan ko, uliping malaut no disnan ken tutudda. Nya, okay ya mo kanako. I still continue making or giving some reflections for the day. Uling, mo para karing tawing kanakong sasabyan. Para kanako yan naman Uling po ang sasabyan ke, pakikwanan kaya namang i-actualize, i-concretize king kanakong sarili, itang sinabi ko. Nung kasi paniwalantang sinabi ko, muli mo king alang kwenta. Ako mismo sasabyan ke panwalan, ke buring biyayan. Alayang kwenta. Anya kailangan, itang sasabyan ko, siguradong paniwalan. Kaya kailangan keng i-express in order to concretize it in my life. Nga kung sasabi. Ikay pong pengari, di ba? Makanyan mo naman na deng potang deng anak yung
problemang anak yu, retang problematic children, ne? Eko sasawa, eko susukong mga manong mga santing para karing anak yu. Bang kanita magbayo ya, mali mo datang itang oras na open ne, makabuklat niya pala puso at isip king sabihan mo. At sigurado pakikwana na ning biyayan itang sasabihan mo. Anya, diyang ulit-ulitan me pa, itang sasabihan mo everyday, maputot siya pa bukas. Pero King's Friday, in Gospel ni i-explain ng Jesus, di na ning kabaldugan, ya mismo mamyayang pamanyuri king kwento na. So, buri kayo pong ipunto, itang on the side of the storyteller. On the side of the storyteller. Papalto na ning kukwento ng Jesus na ing Diyos eya susuku. Agyampang ing bunga 1/4 tiyamu. Apat lang klaseng gabon king kwento ng Jesus. Ne, 4 kinds of soil. Dadagpan king amano. Kalupayo mo po, ne, dengaliwakan yan, malaut no dis na duli man nyama no tudtud. So itang importante itang kasusuko nga ko pinan din kututok ng babye reflections. Adyan pang kingaldong ita alang open, alang makabuklat na puso. Importante itang susunduke at dirinang king ulaga ing kanakong reflections. Ne? Nya makanyan yang papalto ng Jesus. Ding 4 na klaseng gabon. Itang metong yang magbunga. Retang 3 lalang bunga. Nung makanyan ning malilyari, kang paipagal. Paipagal ka mo nung suryan mo, ne po. Pero nga pong gino, makanyan lalawen. At sigurong tayo matalagang makabuklat. Pero importante, mali mo, uling susunduming sasabihan mo, uling kasino ko, siguradong maging mabungayarin datang aldo. So yan po ing pakipangadita mo, ne? Na sana ikayong pengari o retang magnasang sumaup king pamagbayo, karing karelang kaparang tao, nung ninuman ning buri yung sopan king pamagbayo, kayo sana susuko. Uling ingapong gino, eya sinuko. Adyang kekatamo mismo, eya sinuko. Uling nasana o paniwala na, datangingaldo, mamunga tamo rin. Amen. Panalangin ning balen, ing ginong Jesus, adwan ng daptan tamo ing obrang gimpanana, nga nawari, ing agyagan tala ring aliwa, ban matulang tupad king kayang mayap abalita. Adwan tangeni ing grasyang tupad king kayang utos, nga tamong manalangin, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ning ligayo, pakiramdaman mo kami. Para kay Santa Iglesia Katoliko, gawa ni sanang at Kristo, karin sablang tao, kapabilitan din dapat ning lugod, karin sablang balitang ning lipunan, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligayo, pakiramdaman mo kami. Para kay kikatang gobyerno, din gagawan ng batas, maging mabiyela sanang pamipakit kin lugod ng Kristo, kin balang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligayo, pakiramdaman mo kami. Para karin sablang daralang kasakitan, matakpula sanang manitong Mother Teresa, ay pakit karing isipan mong Kristo at pagdusayo, kapamitando, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligayo, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan kapilan na sana eta tatanggian sopan ding aliwa kin lagyo ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligayo, Makatuliran, agyamang balumong deti murin, adwanda ing pangapako mo king krus. Ipagkalumong agampanan mila ring dapat pakalulo,
depatan mo, inyang mabibiye ka pabusal ding tao. Ikang mabibiyet magari, manggaman kapilan. Amen. Luklok tapo. Kinggamat mi daralami, ain mi kekeng sarili, baboning altar ning yemi, pabanalan mo sayadwan mi, balang panina pangisnawami, balang isipan at daptan, balang kaburyan at kapagnasan, balang lugod at pakamal, kinggamat mi daralami, ain mi kekeng sarili, aboning altar ning biyemi, pabanalan mo sayadwan mi. Manalangin kayo kapatid, banding kagatamong taon, dating tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamon kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ipami, akamtan mi sana ing kaligtasan kapamilatan dareting ain, adaralan mi para king kekang karangalan. Tanggapan mi ing ganapasakripisyong binye mo ke kami, panuwanan mi antimo ing depatan mo karing ain ng Abel. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili yak ke kayo, At keka antimo rin. yat nayoring pusuyo, Makayat nano king Gino. pasalamatan tayong Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulining pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Iya ingke kangamano, aking kapamilatana, lelangan me ing metoyato. Ya ing talapangabos sa kinabos mo, o tinubod mo, ban ikabos na kami, inyasat kapamilataning Espiritu Santo, mi katawan niyang tawat, mi bait king Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaburian, ban italakad ne ing meto nga banalabalayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, ban sintangani ing kamatayan, at ibulalag na ing pamanyubling niye. Uli nito, kambering sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Lain makyabe alantok ng babye kapurian keka, ngaming sasabi, Banal, banal, banal yang Gino, Diyos sa mayupaya, mitmuyang banwa at ingyato king kekang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ng Gino, Hosana king kakatas-katasan. Tune kapin banaloy pa, ikaing pani bataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain ting espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamay lasat kamatayan, kinwaning tinapi. Pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyene karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanantye, iti yung kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Gino ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis,
pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, binyening kalis karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, indayaning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kayat para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti king pamigaganak kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Kristo meteya, Kristo sinubliang mebye, Kristo datang yang pasibayo. Ini ang gening gaganakan miyo ay pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, taraan miya kay ting tinapin ning biya ting karis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo pan sumuyo kay ka. Mapakumbabaming pagamuam, kingi kami ngan sanang misulusulo, king katanat dayang Kristo, tipuna na kami ngan ting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco, ing kay kaming Papa, at Florentino, ing kay kaming Arsobispo, at ting sablang pari. Ganakan mula naman, ting kapatad ming pepinaw at maninayang subling mye, at ding sablang meyango na pie, tanggapan mo sana king maligayang ngarapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga, ban kaya ng Maria, ing Birhenin doning Diyos, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupat king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong, kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga, Amen. anting meto nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin na tiro ning Ginu, kay katamo. Ikpami ayat subanwo, misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi paminpan ng loob mo, keti sulip, ante banwa. Ing kakanan mi, king Aldoldo, ibigay mo kaya kami, king Aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ko, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga mo kay Pai Saul, king Tukso, nunay kabos mo kami, king Marok. Ikabos mo kami o kinuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning kay kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian nating kayupayan, nating ligaya, manggaman, king Alananggo. O ginubing Heso Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoling kapayapan lalakuan ko, kay kayong kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emos sa pabalik din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pagbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tilis sa kapilanman kay kayo, At kaya ka, ante mo rin. ipakit tampungening mikakametong ta, king kapayapan. Peace po mo. Peace, my dear. Kordero ning Diyos, sa milalako, karing kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. kaluguran kong kapatad, o ni Jesus, sing kordero ning Diyos, sing milalako, karing kasalanan ninyato, duwan laring mayayaos, king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas mi nga mano mo, kumayap na ako. Ritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayan, Spiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuko, king kabanal-banalan a sakramento.
kaluguranda ka, may king sablang bagi. At pag nasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, ume ka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka balamuwari at yuka ka rin, at pakimasan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.